Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a chair for a quadrant awardisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati je to my GHS so now I was here for Nigerian somewhere between John and Déad tins na e kamia kwa ese Ghana ha de ye tin se wo yare ani ebu owuto anwanwa sabie ne ababeto ya pono so na ye ne mu eche na ni nyina nka nko wie se eye Mr. John Okafu a dodo na nim se efre ni Mr. Ibui papa ayare mire bi etwe mu na je se Ghana fo be kan kwa na e yade enche na ye de na koto asabia ni ama na yare hwe ni obafie na osan so ekọ ni ade nsem bebre na eba ede fa ho na enam so ma Ghana fo sha se wo bo na wuto na page de betu o ma ne se Mr. Ibu ato na nanom e wonse do na abusian fo meti asem wenu yem ahyi mi ye pesan se wo bi ati ase na mo sha se bo awuto e de mana kamia ye se enche no wafi ati ase fa sa ase su enti be ya Ghana fo mo nyai sa abrabo na ye wo mu no aye hu se wo bi yare ape na ye twro e de atagi ne se onipa na afiri mu adase wato na nanom e wo ye ense do enu titi ya pe mantana se mebo anan ene nkofu mienu miensa bi edi nkomo e wo ya alata memu e ma me bisa wo mu ye no mo kire se enya no kreda se Mr. Ibu afiri mu na emu e ya di areho e na asanso ato ne nenu asanso ayare e me de na akoto ayare sabe enu nti no kure bi eni nsem a Ghana fo ahya si a wo mo kan manu nti na Ghana fo ya de fefiri kesi esu a kire mu se Mr. Ibu what yase won to na nanom e wonse do na ya dia yare na wo yare ne de na akwa yare sabia ne no so kra no ye bo mpa ya ase nyame se wasan ne ba ba kan yensa asumdwemu se de abrebia wo ko esan so eba no ensem we nyina ebetu odwa no na ya mesiso kafu Mr. Ibu ne hokani enso adi tu dwa se ya de etan koso na wono de wonim se nyame ncha de ne kunhu beto no ama no asa ba fe se de abrebia wo ye no ensem we nyina mu no wo de ensem bi tu dwa mo ma me na men kan ensem no emfa ntremu. Oh, see, hello, my beautiful people. By this time last year, 25th May, my wedding's anniversary, my husband was admitted to the hospital today again, 25th May. He's in the hospital, but I give God all the glory. Happy anniversary to us. Well, Mr. Ibu, I can't kill myself, Mrs. Okafu wrote in an Instagram post that has currently been deleted. Now, I was upon some way, and now Mrs. Okafu added to a bonti and watching say, one dear. When you said the Tia said in a million and near my wooden a cosa than a ban. Saba pepe and was sound so than a baba cannon, son of my Jew many, as to Moon, Camia, and Mr. Ibu, and Nadia will be free moon, a free moon etchna, and in somewhere to say, ever your mind gun and one out of one bill so a day canon, and Nadia, a woman sample cried, dear, and I don't know that I cry and see and walk up here. Ever I was Sabia, not in some way ever to honor, and some dreadful bopin, Mr. Ibu na muna wode na no nsem tuja na wo chemu se wono de wo susu se village a wo no yesa bia kura na wo no na nkrofo pese wo mu yi ni nkwa de firi ho esan se ya ko yesa wo mu poison empremienu a wo susu se wo mu eben no na yesa adwuma no no de wonim se wanye boni bia na wo man Ghana mu na otimi ba Ghana ba ye de ope esan so etialata memu ni de se de na me pese wo ye wo de be ma no na afensu fie na me de ma wo be di ame ansa na so be fie asase fo asase so wo firi enu nti wo be sire wo bi biara wo de na no esi de ho wo bi biara wo kan nsem wo animu ebe ya wo bi anyai esan se Bible okra me ate se ye mani nyina momunini enu nti se wati asem bi ana se wo hunu bibi e dia fa post bi a wo bi a kyero ye ana se mfonyini bi ati ate se e di ahim e wontentan fidie ne so e fa ye Mr. Okafu a do na nim se Mr. Ibu ne ho a bo mode na twesan ba ko san se enya de ye nokore se wo so bo pini mu na uduadua mu ko fifi mu e kokko hunu se sei na e kro na wo so de ba to abonten dia
na che se dia mra na tie de no ebe fa so pepepe esan se obi firi mu a ya de enya ya papa enunti enya de a wose mutimi bo awuto edi ma obi wa bra wote ase obi firi mu krampo na enukura mo ma ye hwe adwaju a ye twa ene sabi wo ya oni amane a ye komu na obi ahododo no na masa ase keka sansemwe ekoba ne sa akra edi mu ema beto ya ne yire na busuafo nyina so se be ya wo mo entimi enya gidie wo nyame mbati ye nyina ne ye ka bom na ye ne wo mo aye baako na ye hu ni sani ebesi akonsam no esi afadia na me kire se ebebo ye papa esan se wono ani mu kan di nsem bia ba beto abonten a wo kire se wono de woni pepe se de nyame ye na ade no sa pepe ene wo be ye no anu nti wo bom pa ye de asire nyame se de abribia wo de no ekọ na wo de no eba no sa pepe ena won san so emfa ne enko na onfa ne mre san se ya de obi abetumi ayare bi nanso ensenkyereni a ewo mu ene se woni pa ho bedodo no na wakopie mu ewa ya sabia na ne ho etimi ato no sa pepe ena wo no wo bom pa ya kire mu se nyame no mu ano na entimi enko sa pepe emfa mane na kwa ba ne se o man Ghana mu ana se mpo alata ma hu de se okokoduru ho no mu a ne obi ape ene wo ye de kire wo kokoduru ho na se yare bowa obi etimi kana dwene e de fa ho kire wo de alata se entwa yie enu ti na wo mo spread sa news ni nyina no ya muntwa so na dwa so hema meti ya mi ya mu hyeme mi hu adwiri mi ane na ma be bom pontin frefre binom e wala ta memu ni wo mu di nkomo a mi hu ni se se de mi ngua ho me na mi hu ni se enya nokora da se Mr. Okafu eye Mr. Ibu wato na nanom I won se bi ne ya me no mo ka se de no na dodo no se de me kan ye no anu nti wa kwa kopie mu e wa ya sa bia dokotafo wo mu eye de wo betumi bia e de ama Mr. Ibu ni watimi asanso afiri ho akwa ba se de abribia no ko na wo ba bedru fi asumdwem papa ebusua ha ana me de nsam no anyina no esi ya nti mu a mo keka sa nsam no na mo circulate sa videos ni pictures ni nyina no munyae na enya no kra se Mr. Ibu atwa na nanom e wo ensie do edi a me jesu e jaso hima makra Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And you're not a location or a coffee pipe junction. For number ne boasio, no one casa fre, no more beyond that one, no more being a frama, one casa fre, about to do. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And you're not a location or a coffee pipe junction. For number ne boasio, no one casa fre, no more beyond that one, no more being a frama, one casa fre, about to do.